Achiwi kamataya pawing. State land ownership maramli CM na kahangli Tangkhul naga ungnaulong na makamia phongshok haira. Ukhrul mass COVID vaccination drive BJP youth na rungwi haira. Awo Napoleon mawan satwi haira. Laikhayang uthor. Achiwi pau Chungsangla Jajo ina pamidalei. Achiwi pau may saay na nganang rumsa. Chief Minister Birana State Wingalei Katongka Shorkar Winada Hanga Hai Chili Tangkhul Naga Ungnau Long na Makamaya Pongshok the Indian Constitution with Article 371 Sili Tribal Bing Wingalei Maramli Ngakaikang Aina Ngak Mi Haida Kaleji Paningung Sakhaira. CM Birana claims Sada Kalechi State We Kapung Now Bing the direct challenge Kasa Tahaira the DNWL President AS Ramganing na press note Akli Pongshoka. State we kapung now bing wibang atay hang ay na land holding system kalay kala atum wingalay resources and ngashan ping hiva. Article 371C we azingli matalak ay na ngaktit laga lay mihaida kalay na kala external forces la state shorkar na la chiliki ka hangsang kaway malay manada press note china hanga. Hangda kalay state wingalay katong ka shorkar wina gaji. CM Biren we statement hi achontang tarik pangatang mangjol ke ay na Kangla Tongbi Kangbokpi Reserve Forest Van Mahotsaf 2021 Kamayon we mass tree plantation kasali kahangna da hanga. Communities avava mushun chili kaya shingarok da ngak mingarok aka communities pingchiwe alungli kamashit kwiragi gajina. Politics ngariyaw nganaupam laga kwiragi gaji maning manada press no china hangsanga. Regasang we aming aina tribal land ownership maramli pungapa kawai CM na kasana. Kala regasang kawai ot mga singagawi aming aina kapung nao pingwi ngalay shorkar wina machipay lak manada ramganing na hangsanga. Regasang kui kara kachi aina ngalay wi kamasyunga mapu kanihi ngatay hanggahay ot na shorkar wi yari wi pakawai wi wangda regasang ot mga kuirami hawada kamasyunga ngalay mapu china awi ngalay kala resources shorkarli migahay maning manada ramganing na hangchitaya. Chi aina ngasoda regasang wi aming aina ngalay arihon chikami da kalehi nauda gajichawi ngalay li kapamang sala ngayin gakwi ngasa kawai shokpaya gajihi kapung nao ping na ning shar may kawai la hangsanga. Panda kalay kamasyunga ngalay wi mabubing wi masyun mayang mila regasang kwi kara gajihiva kashina ka wivang mang kapasada sangda zat kawali nauda wivang kapamang samarada ana hangsang nishita. BJP Youth na Ukhrul District Medical Department ning soda mass COVID vaccination drive hi aya Avar Market Phungyar kwikami haira. Ukhrul town wi richum now mi shaka wi chang na COVID vaccine rakap kwi haira da 44 Ukhrul BJP General Secretary Chingriso Chihuina hanga. Kala hina kanawa mang sala rarada kalay atam lila hikata program rung milura da hanga. Mass COVID vaccination drive under the program of Seva Hi Sangathan 2 hi 44 Ukhrul Mandar we PJYM kala in collaboration with Ukhrul District Hospital ngarum laga room kami program akhane kala achiwi program hili khamataya kharinwa itum achiwi corona kasat hili itum kan kui khawai da itum vaccination drive kasane kala vaccination drive kasahili itum Ukhrul town leader klai yarwi kala yaron ngala kharnau jang laga tra kanala responsible ba mai kala program hiwe along hili mapung phakang saka Jia itumui Kyashik Baya Shri Apekiri Organization Secretary Manipur Kala Nagaland State we in charge Kala Chililang Maida Shri Chidananda Ukhrul District we in charge Kala State Vice President BJP Kala Chili Ngasoda Shri Somadai Saiza ex-MLA candidate BJP 44 Mandal Kala Ali Ngasola ka Mandal we Kathana Ping Kala Ukhrul District Youth we BJP Youth we kathana bing tra kana rang room da itum mapung phalakai na program singkai re kala program hili itum singa kamang maning la kala itum program hi lumlaw lai na satwa hangsa ka kachia itum moi Ukhrul we aruri li da klai shora da klai khnui thot artist bing tra kana la rang room da itum entertainment program ai na so the program hi ring phalai na singkai re kala medical shongai na la mathala in response mi da itum mathan tu kala success sala kain program mi from khui khai nei achi we mass COVID vaccination drive hili itum we richum now ping mi shaka we changai na
rakap khui me re ari rashung da chili lang mai da ithum wi kya shikba ya Ukhrul district wi SP nala rang room da kala awi shibai ping la rajang da ithum program hi ring phalai na thor pungchi ko in hapok laka singa da ithum program hi success line kup sangai ri ki hangai share Our market di rungkami vaccination drive chili Tangkhul singer pingdala first dose kap laga awareness drive chili kagadom sada lasak aina la sharuk khin mi haira khangam so horyaula kashung Kingsword HW Sojibem kasomhong Chungsangla Jajo yoyola mungshang somichan vashum mashun raman atum pinghina atumwi kagadom lasak aina phongshok mi haira BJP General Secretary Organization for Nagaland and Manipur State Abhi Giri, State BJP Vice President and Ukhrul District BJP in charge Jidananda Singh, BJP 44 Ukhrul MLA candidate Somatai Shaiza, 44 Phungyar ex-MLA candidate Somi Aungshi, Atumli Ngasolaga, Mandal Gala Ukhrul BJP Youth Week Kathana Pingzanglaga, Ranyeji Mapung Palak Aina Rungmi Hairada Hanga. Naga Wivang Aman Saklak Kahaya, late Zivi Kahangbam Aya Ogtui Aina Kantui Haira. Yari ahubvana ka khanang phongshak haira awo Napoleon de lohogasa zivi ka hangbam hi jingum shaka apa khani ka shunglaga mawan satui ga haina church rinli yang akha awo hi WTNBA kachi leilaka youth promoter sagasa kala DNBC atamli youth promoter kala yawga homa sada ot manga gachung khali nganing ga haya itum psychorana khayashi khangayi ya kharnaw laka NSCN IM nala nagang lay matun aina awo Napoleon country ka highway ka khanang maring pa phongshok haira Siraro khong now awo Napoleon hi Tangkhul region Dimapur leilaga NSCN wiwang ka pha khawak now sasaya kala nagang lay wiwang anasa ka shep saikora sami ga haina da NSCN na awi ka thipau shada maring pa phongshok haira Awo mang maning la awi shim kurzang da yor wivang odram ngatsami da awi naw mayer zivi yaw paila pre ceasefire atam Dimapur li yang shewe pangli yor wivang thisang ga haina da NSCN na hanga kachi hi Ukhrul Times wi paw na hanga Assam aina Mizoram wi border maramli tharsang khawai achontang chief secretary level meeting Assam li kasa chan ngazek mapung phada makup sang thuwa Ngalay wi maram aina August 2020 kum kala achugum February lila interstate border apam chili khongazar shok ka haina Assam sarkar na khongazar ma shok rang daga leiga sa thada leiwa khawai ningchang da kala apam chili security forces haida khalaya chila khuishok ngaro khawai meeting chili ngasan ka haina Kha Mizoram na agreement shoi masarang laga ngasan khawai atam boda chan ngazek wi hilaka kachi tuitak meeting chili matar thuwa State Kanidi with security force border chili leida leikala Mizoram Assam border ji ariri wa chingri aina leya da hanga Assam wi Barak Valley wi district Kachar Karimganj kala Hailakandi hi Mizoram wi Aizol Kolasip aina mamidli kilometer shaka hangturuk da mati kasang border kangurumna kashika break kwisa 3-in-1 hotel 3-in-1 hotel 3-in-1 Hotel Jahongno Shopping Complex opposite Ukhrul Town Hall Phungretang Ukhrul 3-in-1 Hotel Hili Tangkhul Nagawi Hanyurmang Majila Miyur Katewi Hanyula Kashai Samphangra 3-in-1 Hotel Hina Yarili Organic Spices Langmaida Tangkhul Kapungli Sam Kapang Tingna Rahawi Spices Sanglaka Hangakui Shai Kapha Khangayam Hamhan Hamidale 3-in-1 Hotel Hili Mishakha Langda Charang Kabai Dining Room Leidale Langmaida Sports Team Music Band Missionaries Hikatha Rangasam Room Kawai Kamotarila Leidale Thoding Chirjomri Razamida Jingri Ringpasur Rangasam Kwimilo 3-in-1 Hotel Li Ayang azin we report atishur da phali khali COVID positive mi akasambanga Kala Ramva Shangfa ot kasaping achontang ngaya tarik chikoli test kasali positive shini sambangda ngurum sir daga COVID positive mi chishat sambang haira Town Hall Screening Center li mi tharada gutum test kasali positive masambang bana Saibat tang contact tracing mi gutum test kasali positive masambang bana da DSO report na hanga COVID second wave karahili Ukhrul district li ari rashung da Ukhrul positive sambang hai hi ngurum sir daga shashili hangtharuk da aka kashung haira Districtly ari COVID kazamahung da kalehi mi hang phangada phanga leida lei kala COVID care center aina ari shangli COVID ka gaza ngaha ka sami phangali aya discharge sahaira da aya ngazin DSO we report na chithai miya aya kamjong headquarter li mi hangshini da tharu COVID test kasali positive mi tharada aka sambanga
COVID mi mau mer gesang thai kui da kamjong headquarter we bazari atam makak la lockdown hai mi haira chita da sa da emergency ot makaning bazat pai mara da district administration da chizami haira lang mai da kamjong headquarter we awon tangrei kala alungtang da tangthum containment zone haidalai achon thang la kamjong community health center li mi hang phanga da mati COVID test kasali positive mi tharada aka samanga haina chita da mi mau gazat hi thanggachi da mang samlak la sambang man da lei haugi da district administration da kamjong headquarter li mass testing hapok ka haina achiwi khamataya pawbing nganang rom lishitsa state land ownership maramli CM na kahangli Tangkhul naga ungnaw long na makhamya phongshok haira Ukhrul mass COVID vaccination drive BJP youth na rungmi haira awo Napoleon mawan satwi haira achi wi pau hian nang chang haira ngana da klein tum zai korale so khamia zimik shok ngasa serana